Ishyamba ni ryeru kandi ubu tuvugana haba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, imisozi ya Congo ndetse n'ibibaya inzira ni izigendwa, gusa hari abamaze kutugezaho amakuru muri uyu mugoroba ko inzira zimaze gufungwa. Wano wemulaba tuli sayidi za Lubaali mu Kasanda, amazzi gasaze kati bayiwetaka amazzi gayiseewo kati okusomoka bamala kusitulamu oba okugalinnyamu, naye ng'omwana omuto tasobola gayitamu, gasobola omutwala, ndowooza mukiraba. Batuuze beeyo okusomoka kizibu.